Яндекс такси туғандар, Москвадамыз. Қазір бірақ мен город Раменскідемін. Москваға барып іштейбіз туғандар. Жашоо менікі ушул жақта. Бирок Москваға барып іштейбіз туғандар. Домой озабыз. Химкиге жазып қойдым. Гибкий күйік. Гибкийді күйгістім. Анда мәсе Москваны көздей заказ алды туғандар. Құдай бұйырса бүгін саат 6-дан 5 минут өтіп қалды. 9 октябрь 2025 жыл туғандар. Пробегтен өргө түшірөлі. Эконом тарифте и детский тариф іштейбіз туғандар. Москвада. Қана емен заказдан бер Москваны көзде кетіп қалады. Заказ күтөлчү. Приоритет қарап қолы. Өліп қалған еменки. Қызыл күйіп қалған, қызыл. 28 приоритетмен іштейбіз. Заказ бербейді ғой. Жуковский еле заказ берді, алба қойдым. Маға Москваға бер деп. Шереметьево береді қолдағы. Ой, 1,5 саат көрсетеді. Заказ отменен. Шереметьевоға. Там қойып Шереметьевоға қайыр заказ алба қойдым ғой. Конечно, без коэффициента ал жақын не стоит тазыр еме. Обратно пробка болып қалады. Қой, маған чалық бербейлі ғой. Маған мол жерлерге берсем болады. Шул жерден лептеп кетем. Так Шереметьевоны көрейін, жазы қанша шықмақ екен. Шереметьево туғандар 2 минут 4 шықмақ екен. 1,5 саат, 1 саат 40 минут көрсетіп алады. Қой, оншалық бербейлі ғой. Опа! 1,07 мен Балашихаға. Шunu алабыз. Москваны көзде жетіп алалы. 46 минут көрсетіп алады. Бұйырса 46 минут жетсек, өте сон. Кеттік ана туғандар. Бұйырса бірінші заказды алдық. Пачинде. Бұйырса көрөлчі. Москвада эконом тарифте такси қандай болады. Анда туғандар алда чоғы байқаймыз. Бірінші заказ туғанда 50 минутада 1524 рубль деп қалдық. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен наличными. Почин. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку Домой в менен приложении. келдім. Домойда жүрейін болды. Берген жағын оралы еме. Линияға чығалы. Гибкий күйік. Пробка жоқ жаққа заказ алалы еме. 1,40 мен. Тияқтан бе қап өткенмін дейін. Еще бұл тағы Яндекстік емес. Заказ отменен. Uber супер қаяқта бір жетімдікі. Андан көр Яндекстің заказын ала. Арзан заказды ал. Мені чот азы жолын арқотында көрсетіп атты. Азы мен сторону область тұрамын. Бұл наоборот сторону Москваға көрсетіп атты. Мейл тұрарсын. Мына үшін алыш керек, Кайсен күйген жерге қарауыз 1,42 мен Яндекстің заказы. Анткені 4,97 деп көрсетіп атты. Приоритет. Пассажирді қанша. Если пассажирдің рейтингін көрсетпесе, анда ал Яндекстің заказы емес. Ал деген, демек, арзан заказ туғандар. Ассалаумалейкум. Қырғызстанда мекендештер, менің коллегаларым, менің көрушілерім, қолдаушыларым. Қандайсыздар? Ошондой эле сіздерге жарнама. Қырғызстандан ең жақсы таксопарк іздесеңер, Қырғызстанда иштесеңер, мен сіздерге могу эксперт таксопаркын сунуштап кетмекчимин. Бұл эксперт таксопаркы айдоочуларга болгон мүмкүнчүлүктү түзгөн тугандар. Ошондой эле жакшы шарттар менен эксперт таксопарктын комиссиясы болгону 2% же болбосо күнүнө 55 сомдон ала турган кылып, же болбосо ар бир заказдан 4 сомдон ала турган кошуп кылып алсаңар болот тугандар. Эксперт таксопаркы 24 саат 7 күн техподдержка берет тугандар. Ошондой эле бонустар каралган. Досуңарды алып келип койсоңор, сиздерге 1000 сом балансыңарга кошуп берет тугандар. Любой тарифте кошосуз тугандар. Экономбу, грузовойбу, маленький кузов, комфорт плюс, бизнес,
Любойын кошобуз, келгиле чогуу иштешели туугандар. Эксперт менен чогуу иштесебиз туугандар. Барыңыздарды күтөм. Так, экинчи заказ туугандар. 11 минутага. 647 рубль. Спасибо за поездку. Так, пропустить Заказ гибкийди будет оплачен өчүрөлү. наличными. Бонустар күйүп Для калды. улучшения качества обслуживания Так, поставьте нам бонустар мен оценку в заказ алайын приложении. деп. Мына бир кычка кирип келдим. Азыр бонустан заказ алып берсе. Бонус күйүп турат туугандар. Коэффициент нормально күйүп турат, бирок 1.40 эле экен да. Лучше гибкийди күйүп туруп азыр эле заказ алсамбы? Ушундай алып көрөйүнчү, Азыр нормальный заказды бериш керек. 1.40 менен. Мондай коэффициенттечи. Гибкийди күйүп койдум. Бонус өчө элек го. Көрөйүнчү кандай заказ берет. Оны карап 1.39 караткан. Кечирип койду. Заказ Обратно отменен. өлүп калат да. Калдың го дейм. Өңкү киши өлдү да ошо менен. Азыр могу жак пробка болот, мынакей уже эле пробка. Мынакей кызыл болуп. Кандай болуп турбу? Гибкийди күйүскөнүм жакшы болуп турат. Ошону алып кетмей экенмин да. Навигатор что-то секирип атат. Карала берген заказды 1.33 менен жирдин көтүнө. Заказ отменен. Албаш керек андайларды. Азыр кайра Москвага кире албай каласың. Пробкада калып каласың го. Азыр колдон келсе МКАДтын ичинен третийдин сыртынан эле жүрө бериш керек. 1.26 менен Шереметьево детское кресло менен детский тариф. Пропустить. Шереметьево азыр не Заказ стоит. отменен. Кана следующий. Мынтык. Так, эки заказ менен 1582 рубль иштеп турбуз. Заказик, давай заказ. Бербейт го. Ал жака барайынбы? Что метронун жанында таксилер көп да азыр. Метрого клиенттерин таштайт, сразу бошойт да. Ошондойроо айдайынчы. Мону карап кал, тандап алган заказым 34 минутага. Ай, 877 рубль. Спасибо за поездку. 27 минутта көрсөткөн Заказ өзү. будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам Так, оценку в гибкийди приложении. өчүрөлү, коэффициент слабый. Бонусту байкайлычы, бонус барбы же өчүп калды уже? 4-үнчү заказ туугандар 41 минутада. Спасибо за поездку. Кош берген бонусун Заказ алып будет оплачен картой. 48 рубль кош Для берди. улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в Центрда, приложении. центрда. Линия чыгып калгам, заказ бербейт го. Центрдан чыгып кете элемби? Өйдө баштап. Туугандар, коллегалар, эгерде сиздерге арзан электрондой путеводитель керек болсо, анда могу номерлерди жазсаңыздар болот. Бардыгы официально туугандар. Ошондой эле ишеничтүү. Мен өзүм ушул байкелерден алып, ушул байкелерден путеводитель алып колдоном. ДПСтерге камалган, тосушкан, текшеришкен бардыгы официально туугандар. Эч кандай коркунуч жок. Мен ушул күнгө чейин ушул эле путеводитель менен жүрөм, электронный. Эч кандай проблема болгон жок. Ошондой эле сиздерге да сунуштайм. Ушул номерлерди жазсаңыздар, электронный путеводитель ошо арзан жана кепилдиги менен да. Ошондой эле комфорт плюс аккаунттарын без экзамен, без видео интервью ачып берет туугандар. Экономдон комфорт плюс өтөм десеңер, анда ушул номерге жазгыла, экзамен өтүп берет. Ошондой эле путеводитель керек болсо, кайрылгыла туугандар. Арзан. Линиядан чыгып койдум. Навигатор нары бери секирип атат. Азыр бияктан аркайча жака берип салат да. Андан көрө аз могул жерден солго бурулуп, кичине өйдөрөөк чыгып кетейин. Иштегенибизге 3 саат 20 минут болуп калыптыр. Баштан жүргүзгөнүмөчү. 3 саат 20 минутада 3100 рубль иштеп турбуз туугандар. 4 заказ менен. Коэффициенттер өчтү. Өйдөрөөк чыгып без коэффициент иштей беребиз. 15 минутка туугандар, центрга келип калдык.
Центрдан центрға 365 рубльға. Ай, не деген Спасибо за заказдар. поездку. Заказ будет Келесо, оплачен мен картой. ол жердемін. Для улучшения качества обслуживания Наига поставьте туйлет. нам оценку в приложении. Центрдан шығыш керек болады деймін. Шығалы. По делам мазат ұқсай ма? То бұл центрдан шығарып ачыдай. Так, мағал жақ қайда біз? Тяқа прямо болбайды, кирпич бар. Бұл жерден қайыр артқа кетеміз. Мен саморды. Байқалып тұрмын, ұшынша жүріп. Сонкana. Тетян қойылғанды. Кеттік анда. Арзан заказдары ташилы. 5 коэффициент 62 километрге заказ беріп отқан. Кешіріп қойса дағасы. Заказ отменен. Кешіріп қой дейлі. Туғандар, коллегалар, егерде сілерден Яндексте 2 миллион 400 лимитиңер толыққан болса, еш қыжалат болбоғыла, ойланбоғыла, давлениеңер көтерілбесін. Келечек паркка жастаңар туғандар. Проблемалар чечіп қойған 5 самозанятый қошот, жана ошондой эле минус 20 жоқ қошот. Жана ошондой эле бул паркта иштесеңер электронный путевой лист беке берет. Туғандар, ошол номерлери кайгыла, полный проблеманы чечип берет. Ана заказ. Бескайсентті да ошентип айландырып кыйнап берип аткан. Азыр мен светофорго барып туруп, оңго кайрылып, кайра разборду алып, кыйналып, ана жетишим керек экен да. Бескайсент заказдагачы. Өтө. Өте болды. Болды, берген алып іштей береміз. Кайсен жоқ, таңдай тұрған. Таңдағыша кайсен де кетті ғой. Он 14 минутада 413 рубль. Спасибо за поездку. Заказ Қандай будет соның оплачен заказдар? картой. Для улучшения 32 минутада ара қап келдім ғой. Йо-майо. 658 рубль. Спасибо Бұл за ақшасы өліп поездку. кетсін. заказ будет оплачен Туалетке картой. барым келді, Для туалетке. улучшения качества Савас жарылып кетейін обслуживания деп. поставьте нам оценку в приложении. Туалет қыстағаннан тердеп кеттім, қиналып кетіп. Saat 11'den 18'inde өтті туғандар. Жұмышты бүтірген мен. Туалет іздеп туалетке барып, андан дальше аз чай ішкені келдік. Чай жауыптан қайра жұмышты толғантабыз. 7 заказмен 4065 рубль істеп тұрмын туғандар. Амет чайвей 23 рубль дейді ғой. Кім берді чайвейді? Көрінші. Қайсыл заказ? Жаңағы орыс жаш бала екен. Сол 23 рубль қойып тұр. Сол ана туғандар. Так, машинадан жүріп тұрғанына 5 саат 13 минутта 135 км жүрдіресіз. 135 км-ге 4000 рубль істеп тұресіз, да? Бүгін слабый. Кайсен күйіп тұрады. Азыр мен 6 фуйоға тайын. Bir brattan ben жолығып çay içkene geldim. Çay bey жолынан işte lan tamız. O заказар болды. Почти 6 километрден 11 минут алып. Заказ отменен. Подача. Детский тариф. Шундай да алыс жақтан береді. Жақын жақтан бермейсің бе? Çay içip çıktık туғанда. Saat 1'den 17 minut öttü. Қаншада келдім әлі? 11'де тоқтаттым біле. 2 saat уақыт кетті. Кайсен жоқ қой. Так, заказ күтелінді. Жұмышты ланталы. Оныр 12 минуттық. Ё-майо. Келесі озың бұл сені. Средний подача деп қойды.
Plus 110 rubl dep. Buga bargıç hazır kança oldu? Demine bara öreyim be. Tamam olacak pırap koyken ha. Şu mu olacak ötüş gerek. Давай. Успей olana. Заказ отменен. Ола. Без коэффициент. Еще Яндекс Заказ типінес. отменен. Қақта бер ол болған нәрселердің заказдар, арзан заказдар. Не açık. Приоритет манча қалды, 21 болып қалды. Без коэффициент болса да эконом заказ жақтан Яндекстің бере бер. Шоны ала берем. Перевозка с домашним животным. Аллаус. Жақын жерден екен, барайлычы. Так, нечік дейбіз. Так, дей. Шудан екенде ше алып. Сонша қарайланды. Қарайлы, нечік дейбіз. Күчік бі, ет бі, мұшық бі, чымчық бі, чымын бі. Az barıp görüyorsam. Bir okuyamay alır. Jana ot. Bir salgıt şunda yaşıgındek. Tabi yaşıgında emes bolsa salbayım. Hazır zakazga barsam tuğanдар bir sükümü yok. Kişineki küçük var eken. Janağı murdu kişineki bolsa страшный olan küçük eken. Eştekesi yok eken. Жөнүнө полду эле кетет дейт. Onun жүні түсет десем. Башқа ештекем жоқ, постелдеткен дейді. Анда атпен алып қойым дейді. Атпен алып қой дедім. Шөменің қайыры жаңа ордымая келіп қалдым. Бұл жерді көйле билет қылайым, а? Короче, шүлдердебіз. Заказ күтейін анда. Қанша 7 заказ қылып тұрмыз. Без коэффициент заказ алып бите берейін десеңіз, заказ бербейді қой. Менде приоритет мондай, ошон үчүн бербей аттык жойта. Шуну көтөрүш керек болуп атты. Могу заказ алгач 70 километрге 1,5 саатка Заказ отменен. без коэффициент. Кечирип кой. Короче, туугандар саат 1:39 детти. Дагы эле отурам жана ар жерде. Заказ бербейт. Заказ берсе де алыс жактардан берип кыйнап атат. Кыйнайсыңбы Яндекс? Мен де сени кыйнайм. Давай по делам бас кеттик. Болду, үйгө кеттик. Канакей. Раменский. Так, вимол жерде. Басалы 1 saat 12 minut deydi. Kettik ana davay. Үй жаққа заказ бер. Кеттім болдым мен. Сразу эле вокзалга заказ берет. Вокзал ремонт бүткөнбү? Же бүтө элек беле. Баягы ремонт болуп пробка болуп аткан. Кана көрөлүчү. 37 минутта дейт. Так, пробка деле жок окшойт, а? Кеттик ана туугандар. Үй жакты көздөй айдайлы. Үйдү көздөйт, пайдалан бастым. Буюрса азыр Ярославский вокзалга заказ алдыкпы? Анакей. Ленинградский экен. Ленинградский вокзалга таштайбыз, андан бери дагы Раменский жака заказ алып калса жакшы болот эле. Үйдү көздөй кеттим. Анткени мен саат 5:20га МВДга жазылып койгонмун. Азыр мага миграционныйдын аркасына печать бастыра атпайбызбы? Ошо менин аркасында печать жок. Ошого бүгүн бастырайын деп МВДга жазылып койгонмун. Баягы күнү 7-сине жазылдым эле, через госуслугу. Через госуслугу жазылсам карабай койду.
Сен миграциянын аркасынан печать бастыра турган жака эмес, башка жака очередке туруп коюпсуң. Карабайм сен деп ошол жерде кыз карабай койду. Анан кайра очередке турдум, жазылдым. Госуслугада эмес, эле ФМСтен жазылдым. ФМСке барып, ошол жактан очередке турдум. Буюрса азыр 5:20-20га ошол жака барам. Печать бастырабыз, Кудай буйрса бүгүн бастырып алсам экен. Барсам сыра эле басып берсеби, басып береби деген ойдо баратам. Басып берсе экен деген тилек менен баратам. Ошол туугандар, барып көрөлүчү. Печать басса бастыралы. Баспайм, башка күнү кел десе, ошол күндө барабыз. Эмне кылабыз, айла жок да. Азыр пока по делам менен үйдө көчтө айдай берейин. Мурунку видеомда да айтканмын, азыр Раменскийге кетип калганмын, ошол жакта жашап атам. Ошого байланыштуу ошол жака кетебиз. Кеттиген атаңдар. 32 минутка келип калдык туугандар. Канчага? 822 рубльга. Спасибо за поездку. Пропустить. Заказ будет оплачен Заказ картой. бербейт го. Для улучшения качества Келинче беребетсем бербейт. поставьте нам оценку в приложении. Вокзалдын алды ремонт болуп сонун калыптыр. Мына жакта 2 класс алып өлүп коюптур. Ар жака да токтой турган, бул жака да токтой турган. Бул маяк пробка болуп кетти эле го. Бир автобус жабылып, ал жактан бул жака токтоп, өзү эле пробка болчу элек. Азыр эми жакшы болуп калыптыр. Если бул жакта машина көп болсо, бул жака токтой берсек болот экен. Кеттик анда. Заказ берелик. Акырын жылы береличи алдын көздөй. Светофорго токтобостон кеттим могу. Коллега, ты чё? Могу деге кызыл светофор болот. Буга токтош керек. Так. Москва деп. Москваны сагынганда көрүп калды. 3 вокзала деп. Ами бул не светофор? Ай, эмне? Жаман долгий го. Заказ бер. Давай. Уктабай. Жуковский аэропортко койсоң жакшы болот эле. Ошол бойдон кетип калат эле үйдө көздөй. Так, Люблин жака берип атат заказ. Ала берейинби? Ала берейин, а? Бергенин алайлы. Казанский вокзалдын арт жагынан медет. Сен точно ошол жердесиңби? Так, буга деген 28 минут алып барат экенбиз муну. Кеттик анда. Кайра разворот алайын. Жаңы эле тияктан бияка разворот алдым эле. Кайра эми бул жака разворот алыш керек. Не да койдум, тияктан бияка бул жактан жака деп койдум го. Ошол ошондой. Ай. Ланда Ларгус. Светофор иштейаттыр. 28 минутада Люблинге келип калдык. 701 рубль. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Так, заказ Для беребейт улучшения кайра. качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Үй жака чейин 1 саат дейт. Заказ алайын, заказ менен кетейин. Чоң кетпейин. Так, алалы. Люблинонун ичине эле экен. Ала берейинчи, приоритетти көтөрүп коеюнчу. Короткий заказдар менен болсо да 5 минутта барып, кайра 8 минутта таштайт экенбиз. Кеттик, канча иштедик? Канча тыйын иштедик? 5195 дейт. Такси, жолдот такси.
О, Қырғызстанның спринтері ғой. 04. 04 KG 394 АК дейді. Қырғызстанның машиналарын, Қырғызстанның мол желегін көрсең сүйінесің ғой. Сілер де сүйінесіңер бе? Қырғызстан машиналарын көргенде. Мен жаман сүйінем да. Bir туғаным көргенде елейші. Байғұш керек екен. Номері менен ручкасын ашып қойыпты. Главный. Так, заказға ортауыз. Светофорлар да жатты. Кішіне жылып тоқтап. 8 минутта 267 рубль. Бішкектегідей заказдар болып кетті ғой. Так, үйге чейін 48 минутта дейді. Тогда бір заказ алайын. Алысырақ берші әлем, алысырақ. Мояқа берші. Кетіп қалайын. 14 минутта 498 рубль келіп қалдық. Так, қана по деламыз 46 минутта көрсетіп отады. Кеттім пустойлы, а? Кечейіп қалбайын. МВД-ға кечейіп қалсаң керекспейді. Уже ретің өтіп кетеді. Жазылғаннан кейін бір айла кешікпестен. Туғандар, ошентіп мен үйге да келдім. Саат 7-тен 4 минут өтті. МВД-ға да бардым. Миграцион печат бастығаны. Бүгін негізі ошол главный болчу. Сол жаққа барып, бүгінгі жұмышты айта кетейін. Жұмыш болса, анда кетіп туғандар. 11 заказмен 5552 рубль іштеп тұрбыз. Карта менен 5658 рубль, бонус 48 рубль дейді. Комиссия сервисі 2300 рубль. Яндекске, машинаға, анан өзіме іштеймін да. Шындай лауқат. Так, налог 315 рубль төлеп тұрмын бүгінлі. Bir günde бұл шо. Жарым күн іштедім. Мишел беттеп-септеп еле іштедім да бүгінші. Шол туғандар пробектайым, айтпайлы қойын, өзім жұмышым мәнделі. Көп жүріп қойдым ары беречі. Шындай пока жұмыш слабый болып қалыптыр. Шындай туғандар. Жота Яндексте жұмыш слабый болып қалған бөте бүгін мен нормально елешпедім бе. Коэффициенттерге жота Яндексте нормально іште алған жоқпын. Нормально заказдар түспегенге да желание ол бостан вообще іштегім келбей араң әле жүрдім. Қоям іштеп қойын шыққандан кейін алып қойып. Шол туғандар. Москвада эконом тариф және детский тарифте жұмыс шындай болды. Миграционный картаға, миграционныйды срогын ұзартатпайыз ба? Ошоға печат бастырайын деп бүгін МВД-ға жазылып атайын бардым әле. Басып берген жоқ. Бирок документтерім алып қалды. Бұлар өздері де білбей шығып, тияқта отырған қыстағы сен уже бияқта жүргенің 90 күнден ашып кетті дейтін. Неге ашып кетті? Мен Қырғызстанға барып 6 ай жүріп, жаңа эле келдим. 90 күн бол элек десем, қачан кеттің дейді. Январдан 19-на кеткенмін. Январдан 19-на кеткенмін десем, ошол январда күндер де қош есептеп салды да. Неге күндер қосылады десем, қосылыш керек болуш керек деп өзі де билбей жатты. Мақұланда документтеріңіз заявлениені алып қалайын деді. Вторник күні келесің, ответін ошонда билесің деді. Ошон документтерим алып қалды. Вторник барып көрем, печат басып бербей дальше көрөбүз. Так госпошлинде төлөдүм 1000 рубль, калган документтердин полный копиясын полный чыгарып, баардыгын так кылып алып баргам да. Тиги отурганыңыз өзү да билбестен 90 күндү чыгарылбастан кайсы күндөн баштап эсептелет, кайсы күн эсептелбейт, аларды да билбейт экен. Чота билбей атам, алып кала берейин дейт. Мен алып кала бериңиз дедим. Ошо менин документтерим алып калды. Эми вторник көрөбүз тугандар. Ошол Москвада жумуш ушундай тугандар. Жумуш, документ, тиянан, биянан кызып эле чыгып, жаман кыйнады. Жакында эле келдим, уже кыйналып кеттим го. Уже кетким келип атат го. Ошонсо да эми иштейбиз деп келгенбиз. Иштеп чыдап иштеп калды тугандар. Баарыңыздарга салам алейкум, баардыгы тынч болгула.